Woi, assalamualaikum. Wih, Waalaikumsalam. Mana si laki lu? No, lagi mancing dia. Mancing mulu. Iya, emang dia mau kerjaan biasa dah. Asal gua kemari ya kagak ada, mancing mulu. Asal gua kemari mancing mulu. Kamu di mana mancingnya? Di galangan Cingkipun. Galangan Cingkipun belah mana emang? No, sono. Ujung kulon. Mau Kulon? makan kan? Dimakan dulu. Kulon lu Banten. Yaudah, susuin dah. Enggak mau makan dulu. Ntar aja dah. Ceker. Enggak. Ya udah dah. Gua nyusul ya sono ya. Iya. Sama cocok dia, no. Iya. Kita mancing mania kayak orang-orang. Bismillahirrahmanirrahim. Lah, tunggu gua mana? Buset nyangkut kali ini. Kalau kagak ada simbulnya gimana sih? Sendirian kagak ada orang ini ya. Woi, Cok. Woi, Ren. Awas lu. Geseran. Buset dah. Lu udah lama di mari? Udah. Udah dapat lu? Mancing. Udah ikan gapi. Wah, itu si bola mana? Kagak ada. Enggak, buset. Udah, Pada biarin. kagak ada, lu pakai apaan? Pakai roti. Mancing bener apa? Udah biarin. Uren. Sapu nih sini. Kata Boyut mancingnya di Cingkipun. Nih, dia nih orangnya nih. Uren, mancing aja lu. Doset, ada Udah bener lu cari kemana-mana. Gua nanya bini lu, kata lu mancing. Bang Gondrong. Bang Gondrong lu. Emang gondrong gitu dia. Iya. Gua bilangin sama lu, Apa? jangan suka mancing dulu. Emang apa, Bang? Kalau orang mancing itu nggak mau maju. Lah. Enggak mau maju apa enggak maju-maju? Nggak mau maju sama aja. Lah, Kalau orang iya. mancing tuh begitu. Lo iya orang mancing kalau maju mah nyubar. Susah banget gue bilangin. Bang, lu Bang, omelin aja, Bang. Sama lu juga. Loh kok saya, Bang, diomelin? Susah banget lu berdua bilangin orang kerja apa kayak jangan mancing mulu. Gak bisa kagak ada kerjaan gimana, Bang? Kerjaannya kan mancing doang kagak. Lu mangkut-mangkut aja lagi. Gua ceburin lu. Dua-duanya sama lu. Ngomel mulu. Wow, ngomel mulu. Ngomel. Gua betul genteng yuk. Ntar Daripada mancing aja lu. Iyalah orang lagi mancing. Susah banget lu disuruh-suruhnya lu. Udah lu nurutin aja ke Gua ceburin sekalian lu. Lu bantah aja lu. Udah ceburin aja, Bang. Tar. Lu sama gua ceburin lu. Ayo cepet yuk. Ntar lu. Lu juga sama lu gua ceburin juga lu. Ya bang. Lu. Bet, gua diceburin.